Tribunal Constitucional Wasim Pleno Ukuntakama Sentencia Nisjata Hispikachisja Chaypim Clínica Pinel SRL Nisjata Kamaicachichkan Álvaro Martín Linares Cano Iskay chunka sukta watayuqrunata kacharinankupaq kayrunas ñakarin síndrome de Asperger nisqawan hinaptinsi internasqa karisqa marzo killapi iskay waranja chunka pusaq watapi kaymansi aparhusqa taytan Walter Ricardo Linares Arenaza paymi hatipasqa kachkan chay pachapi mana pipas yanapaqnin kaptin kay pasutinmi régimen de interdicción nisqanchik. Kay sentencia 789/2021 yupaypim wichikamun kay expediente 01004-2021-PHC/TC nisqanchikpim Tribunal Constitucional Wasi María Rocío Cano Guerinoni habeas corpus hatipay churasqantam hisp'ikachisqa paymi Álvaro Pamaman kay hatipaytam churaykusqa Clínicapa sayaqninkunapa kuntrampi paykunam Luis Otoya Camino hinallataq Walter Linares ñakari hirunapa akillanan derechunta sarunchasqanraykus chaynallataq kamaykachisqa juez kay hatipay apaq riqsichinanpaq yanapay karisqanmanta chaynata munaptinqa chaynallataq kallanmantaq tratamiento médico ambulatorio nisqanchik